Niba ushaka ko icyongereza kikorohera, menya n'aya magambo. Anymore, any longer, no longer. Reka duhere kuri anymore. I don't eat meat anymore. Ushatse kuvuga ngo sinkirya inyama. I don't eat meat. Sindya inyama. Wakongeraho anymore, bikaba bivuze ngo sinkirya inyama. She doesn't call me anymore. Ni ukuvuga ngo she doesn't call me. Ntajya ampamagara. Then she doesn't call me anymore. Ntakimpamagara. She doesn't call me anymore. Ntakimpamagara. I don't watch TV anymore. Sinkireba televiziyo. I don't watch TV. Sinjya ndeba televiziyo. Twakongeraho anymore bigahita bivuga ngo I don't watch TV anymore. Sinkireba televiziyo. Tujye kuri any longer. I don't live here any longer. Sinkiba hano. He doesn't study English any longer. Ntakiga icyongereza. He doesn't study English. Ntakiga icyongereza. Twashiraho any longer bigahita bisobanura ngo ntakiga icyongereza. He doesn't study English any longer. Ntakiga icyongereza. Kuri no longer. I no longer live in Kigali. Sinkiba muri Kigali. Sinkiba muri Kigali. I no longer live in Kigali. Sinkiba muri Kigali. She no longer works here. She no longer works here. Ntagikora hano. She no longer works here. Ntagikora hano. So abandi bamaze gufata umwanzuro wo gutangira kwiga icyongereza, ntaba ari wowe utinda gufata umwanzuro wo kwiga icyongereza. Ngizi nimero zanjye, mpamagara dutangire kwigane icyongereza. Ikindi ntibagirwe kujya kuri YouTube channel yacu yitwa God's First English. Hari amasomo meza kurenzayo. So, thank you for watching.